Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Zašto da ne? Evo danas Hrvatska pobjedila, će li Bosna pobjedila? Ako voda 1-0 dosta. Ja. Već se medakle dolazi. Iz Portlanda. Kako vam se ovo čini ovdje? Najbolje nešto, to je moj dream. Ja, puno ljudi. Wow, yes. Najbolje nešto što se može desiti. Ja, kako vidite, evo, na primjer ovih dana ovdje, pa sve je nekako u znaku i Bosne i Hercegovine, eto i Hrvatske. Nekako svijet je gleda prema nama. Ovo sam nešto napisao sam na Facebooku, sada vama kažem. Ja živim 28 godina u Americi i kad uđem sa bosanskim dresom, sada svi me kažu, jes, to je Bosnija, prije sam morao da idem na telefon, da im crtam, da im fotogram gdje je Bosna i Hercegovina, sve kažu, to je Bosnija. To je Bosnija, znati, ovi 11 nešto mamaka su radili više nego svi političari iz Bosne i Hercegovine sa 30 godina. Meni se čini da se ljudi ovdje sada, naši ljudi, baš osjećaju bitke. Normalno, Los Angeles. Ako voda i sljedeću da idemo, sutra pobjedu 1-0 je dosta nam. Jer nogomet, fudbal za nas je sve. Bosance, Hercegovice, Hrvate. Ja sam Bosanac, Hrvat, navijam za Bosnu, Hercegovinu, navijam za Hrvatsku i za me. A tako ćemo onda kad bude Bosna Amerika? Onda ću ja biti u avionu zaposlu, neću gledati. Ne mogu to isto. To ne mogu biti. To će biti. Ajde, sretno vam. Sretno vam, rekao. Hvala. Smo od Michigan. I koja je druga pitanje? Ovako pitanje glasi, kako vam se čini ovdje? Pa lijepo je. Prelijepo je ovdje i ne znam, valjda će sutra biti dobro. Da, uživate. Ja. Prirodno je. Da, jako puno ljudi je stiglo. Yes. Ja. Biće više i sutra ako Bog. Ima nas puno. Lijepo je da se vidi. Recite mi evo rezultat koji predviđate. 2-0 Bosna. Ja. I ja isto tako mislim. Strijelci. Ja mislim oni će 0. Aj, nisam te čula. Strijelac, ko bi mogao zabiti gol? Neće Demirović. Zašto? Neće Demirović. Ja svaki dan klanjam da nešto pogodi, ali ništa. Svaki put. Ali neke. Ovaj put možda. Da Muhamerović igra, ali eto ne igra. Ne znam ja. Katić? Možda Katić. A ja mislim da će Demirović. Misliš? Ja ne vjerujem. Sad kako si rekao, bit će. Biće. Ja. Ako Bog da. Vrijeme. Ja. Hvala. Reze, ali živim u Minneapolis. Ja, recite mi evo kako vam ovo izgleda ovdje jako puno. Prelijepo, emotivno. Vi živite, kažete, u Americi. Jeste, u Kako Minneapolis. vama, evo, kao Bosancu, Hercegovcu, koji živi u ovoj zemlji, kako gledate na to što evo sada BiH ovdje jako popularna u Americi? Mi smo ponosni. Veoma. Evo sad nam govori čovjek, kaže, sad kad nosite ovdje dres BiH, svi odmah prepoznaju. Jeste. Ja sam je nedavno bio u Yellowstone, znate, onaj nacionalni park. I ja prolazim pored jednog momak, Amerikanac. I ja čujem, on pjeva dubiozu. I'm from Bosnia. Ja se vratio poslije i pitam ga kako znaš tu pjesmu, odakle se, kaže, ja sam Amerikanci iz Iowa, ali slušaju te pjesme. Nema veze sa Bosnom? Nema veze sa Bosnom. Znači, dobra reklama za BiH. Dobro, odlično. Ma da. Recite mi, evo, koji rezultat očekujete? 2-1 za nas. Dosta. Dosta. Nemorano, svi govore 4-0, 5-0. Dosta, 2-1. A ja mislim da će biti 0. A ko bi mogao zabiti gol? Ne znam. Ne znam, Džeko. Normalno. Kad ne znamo ko bi mogao zabiti Džeko. Jeste. A uvijek. Hvala vam. Koje da nam kažete, ludilo je ovdje, puno ljudi. Ludilo, dolazimo iz New Yorka, on dolazi iz Tempe, ja dolazim iz New Yorka, on iz Tempe. Sviđa nam se Seattle. Očekujemo pobjedu, ali šta god da bude, to je to. Mi smo već pobjedili. Jeste vi braća? Jesmo, brate, ovo mi je brat, from another mother. Jeste iz Mostara. A ličite. Ličimo, ja. Koji rezultat očekujete? Očekujemo, pa daj da budemo ozbiljni, 2-0 za nas. Ozbiljno. To je to.
Daj, ba Emre, reci ba 4-0, da dobijemo kako treba. Da budemo realni. Ja govorim 4, da bili još na 6, to može tako. To je zbog 2-0, 4-0, Rodi nas. Ako prođemo i ovo Amerika sljedeća utakmica, deportation svima. Ako pobjedimo, Ko nije platio kartu, ima da nas trampa. kazno parkingu, deportacija mu je. A ja sam napravio dizajn, prijateljica jedna iz Brčkog, pomola sa AI i ima jedan lokalni biznis što je ovo napravio. Morali smo se s ovim moći možda 7 dana za explain. Hoće li biti transparent sutra na stadionu? Pa ja bi, ali FIFA ne da, jer ovo se ko može valjda zapaliti ili ne znam neke regulative. Mislim, eto, žao mi je da neće biti na stadionu, ali ne daju ništa, mislim. Mada je malo preveliko. Ja sam poslao e-mail da se vidi ako se može unijeti, ali nisu. Ne daju? Ja, nažalost. A nema veze, bitno je da je ovdje. Bitno da je ovdje. Šta FIFA da, koji da oprostite. Šisa. Ja. Recite mi koji rezultat očekujete? 2-0. Volio bi više, ali ako Demirovića krene, more možda i 3-0, ali... A odakle dolazite, šta rekao ste? Iz Mostara inače, ali pošto vidite u Salt Lake City živim. Super, hvala puno. Svjetsko prvenstvo isto koji za BiH. Bili ste i u Brazilu. Kako ovo poredite s tim? Ono je prvo, pa je na jedan način bilo specifično. Ovo je vjerovatno mnogo veći, interesantniji, veći show. Amerika, mnogo više naših ljudi. Tamo Brazil nije bilo dijaspore, nego smo oni ljudi koji su mogli iz dijaspora doći. Jako lijepo, fenomenalno. Šta reći, ništa. Uživate ovdje, vidim. Jesmo, došli smo prije sat vremena, rentali smo auto pa smo došli iz San Francisca gdje smo noćili, a prije toga smo bili na prethodnoj utakmici. Tako da ostaćemo dok god je Bosna igrala, hoće li ko Boga biti do polufinala, onda ćemo ostati do polufinala. Ne mogu porediti Brazil i ovo, različite su emocije, drugačije je to bilo. Da. Očekivanja od utakmice, rezultat da nam kažete koji mislite? Pa ko da očekujem da bi bilo realno, da dobijemo Katar, mada moramo priznati sve reprezentacije dobro igraju. Danas smo gledali Hrvatsku koja je jedva dobila Panamu, tako da bilo kakva pobjeda protiv Katara meni bi lično bilo veliko zadovoljstvo, onda s nadom da ćemo se kvalifikovati dalje. Ako Bog da svaka naredna utakmica je za našu državu promocija i istorijska uloga svega toga. Šta će biti? Ovo do sad je bilo odlično. Nismo očekivali da ćemo uopšte tu bio sam u Velsu na toj utakmici. To je bilo isto nešto što se ne može ispričati, tako da podrška Bosni u svakom segmentu i Hercegovini i do kraja. Oni tu smo i mi. Evo, molim te da nam se predstaviš na početku i da nam kažeš kako ti ovo izgleda sve. Mirovan Bukić, našao iz St. Louisa. Ovo ne mogu ni objasniti kako je osim da se vidite naših naroda, svih gradova, svih država i slaza Evrope, svakog grada iz Belgije. Da ne bi ovdje nikad još u kući. Stvarno ne bi isto tako išlo. Ima to puno ljudi, možda iznenađuju se. Pa jesam, bio sam u LA-u isto, tamo isto bilo preko 40.000 naših. I onda izgleda će biti blizu toga. Sigurno. Šta očekujete? Ako Bog da pobjedu, nervoza je tu, Katar nije najbolja ekipa, ali znamo im igrati malo lošija ekipa. Ako Bog da Dedić nije baš teško povrijeđen, nego on igra, ja mislim da pobijeti 2-0, možda 3. Hvala. Volio bi da protiv Amerike da igramo, a i razbijemo. A bit će valjda. Ajde.